Bon na plan jangi recharge for mobile phone, recharge balance nantaki mobile phone jangi bangin yo man call, yo man text, bangin yo man play internet mo. Te don na plan jangi ni recharge kum to ngim yo commission itu ngim yo but don na plan jangi ni kwa bha ni snot na bha net scam piro pisno tanat ha kwa ha ba anda phila pinyo something anda PHI ki way pinyo ko tayang te hali ko po ngani kai pi gani ko way ka ideas mai kani ka idea ka ba Shisha right na wave apps ba lada pi recharge balance di commission lada pi recharge bill ya ka balance ka dish trong pi ni tatas ka ni ki eke ya commission ki bon ki bantaro kin recharge trong ka bill light trong ki eke te law now new apps kin yo commission te ni ka por ka jingkli pat KUMNO bat u to apps ta em pi kwa em la de pi kwa Peit kini video ha do benekot pin sem yo new apps pin persang ban lab ni pin yo commission sha but lembag ni commission pin yo ban yo balance phone free lembag ni commission ti try Peit ini video do benekot nice skip na yura ti pin yo to hani ka por to ngin ya spam ti hani ka por na prias no bhai PHI sin sa kani YouTube channel chana na ye kershar na we ka por na kan mi fi kum kini videos ti hani ka por yang in ya spam Peit KUMNO in KAMAI PISA bamba ko bangi tap balance ay phone jani para ki tata sky dish TV ya unyo apps pin KAMAI PISA lamba pi tap balance pi recharge kini ki dish TV ngan bo ikan link jong new apps hapo description jonga hatrai jong ni video sa check nang to sa klik to ka link but kan sa yai direct ha Play Store but sa download to apps di pin CE lamba kini video terterangan hi kai pa ti ngin ya sprang ngin Peit ado berkot kini video bangin nang KUMNO bangin recharge balance bangin yo commission Anda bila dah download sa open to apps des klik register anda bila dah klik register ai ki details yang pi kin kerteng yang pi mobile number ki email ID ka password ba tu ka 4 digit mpin to day ba man ba pi tap balance pi hab dial to 4 digit mpins sabut re ba yo to khnang ba kinam yo ki prok yang pi leni kino te anda bila dah sa klik register te anda pilih register sa akan support OTP anda lapoi OTP te sa dial to OTP hang to te sa klik na to ka link hi pin yo bonus kombalai tangka te Peit kala po hang to PM te kito sibon hi kito ki recharge ki ba ai commission ba pi yo ban tap commission klik Peit na to ka link pin yo bonus dak apa klik ka to ka link ka banga download nang to Peit direct ti anda phila dep nang to phila dep register phila dep sign in nang to sign up nang to ti kan submit kum ni te ngala persang kan ni Peit ngala yo ka to ti ngala tap balance ro man ni ka tayo na tap balance free la de lang ba ni ka commission ti ka sa stang kan ni ti nang kong KUMNO pin tap balance nang kong pi hap klik hang ni plus ti ban phirha ban admoni shwa admoni ti subu menta ngambut tap balance da ka ba arspa ars nga ad balance arspa la kota ta example ka to ti nga I klik hang to no apps UPI phila ban klik ti klik hang to ti nga I da Google Pay ti andang dap I Google Pay nga pay hang to da ma pay ta kala ya anda ngala depe te kala poi Peit ars pala ko daem te KUMNO pat ban recharge balance Peit ki commission be pin yo Peit ka commission na ka Airtel kat 2% BSNL kat 2
Dis TV ka tu Peit ter Dis TV ka he live 0.25% tata beli pat live person te kum ta ter te nga ai hang ni prepaid dia ka ban recharge balance phone ai prepaid iki ni Dis TV ki yo DTH kini ki we pat kini Google Play ro pila ban recharge kini ki barok kha ji klik prepaid tes item number jong perlok jong pi ti anda pilih item number satu kalami tes search view plan search kena ke plan pin recharge ti cuba mentang recharge kani ti mentang ail tu pin tu pin PHI ail tu pila ai na do dah nando pi sign up ai do tu submit proceed ti apa PHI kam slow ke internet tak ada request accepted si kini ke commission bangaya setengah tu ti kumta ter la phir charge jauh ha kod kalong ko dureo ti lang ba kum ni ro pin si yo ke extra na gitu ki customer jampi ti kumta ter phila bar charge kini ki de ki lat ba pin recharge ba pin kamai PISA lang ba ka ba phir charge mobile iki balance phone kini ki Dis TV ki kumta ter ti tangkum to hi ti nang e kersan nga na ko ke por ti in session pat next video KUMNO ki kabyangam ti try nagaba phir charge balance ki perlok jong pi lani ki bahi ang sam jong pi nang ni pin kamai PISA ti anda phi kamai PISA lang ba ka tu ka commission pin yo balance par recharge ti pinman kam su ban worry lani ban khuslai nam ta ka balance jong pi phira yo alpan ba ka tu ka commission ti try kani ti nang karsan nga na we ka por bang na pin mi kum kini ki videos ti ni ka por. Thank you so much.